Kumshi benta ke jingrakhi yusnem jubili arajar arpusan. Ka parish yemaneba kan sapelong ya ke jingkan mau kerpang. Lingba ke mas bukhut bat ke jingdwai kerpang na ke benta kito ki bapang baistom. Ha ke kharbai tarik benai baar usnem arajar arpusan. Ka badairu ke sengi bakerpang jang ki bapang baistom. Lani ke World Day of the Sick. Ka ban sazdang nadu ke por arbaje no pai sengi. Hadu kapor nyaw baji janmit hayeng maneba laidum khra bat ya kini jing dwai kerpang on penyai de Reverend Father Leo Mary Lindem bat ka kunhon jungi de la khon awer ya baro ki para banget ki bapang bastom met bat mensim bakin yawan ha ke tegesngi khnang ban yo mat ya ke jing snei bat ke jing pen khia jang utrai la pentip shapi baro naga kerwa uparish priest kalaidum khra o Reverend Father Bernard Lalu